Pak, singkok mang ke Pak. Kujong. Kecima ke ong ku kaki jong. Iya Pak. Si ong ku sengkok ngisi kaki jong. Cuma lengi bibir jong. Mon ate. Rasanya nggak cek bereng dia jong. Iya Pak, latina. Pas sabar katanya. Tu aki singkok Pak. Mater mo jalanan pada mater selamat singkok badan ngeti sana ore. Jaga Pak kesehatan kaki ya. Iya jong ya jong. Bisa kok tua aki jong. Ya jong ke bilik jong. Kok mang ke Pak? Iya. Masya Allah, sengkok lagi ong kubi tangannya. Kak, Kak Sadin, Kak Sadin, tak gelem nyampit Kak Sadin. Kalau ada orang, ani nggak labeng abu Kak, ke cek tong apa? Aduh, Kak Sadin, Kak Sadin. Aduh, kan mau ring. Siapa kena? Sengkok Kak, Yoyon. Lu kaki yon. Ya kena yon, toju yon. Ada apa kaki ya? Komat kok yon. Loh, salah komat aning kaki tak beri kabar kangko kaki Kak. Kabin kabar de rem masengko yon. Yang sengko ada sesor. Tak mau lambat berdemat lang ke. Mat langgen kaki mari kabarin ya. Ya yon. Lalu kata beritahu sengko. Pada tak ganggu dek galak. Ya mung dia Kak. Mayu kaki ya teraki na suntik bayi sengko. Lah tak usah yon. Ya tang boten labut mendingan. Ya lah wis Kak, mun kaki tak ndek sik suntik kaki nah. Mantur sudah beres kaki ya. Kok Iya. dah mulia. Iya. Ada telepon ke Mat Langga. Beritahu, cek bapang sakit. Ada telepon ke Mat Langga. Beritahu kabar bapang cek dek rem. Siapa nelpon? Itu Yoyon. Beda apa ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Demam mat kabar kaki mat. Beres yo. Alhamdulillah beres teh. Dem kabar saya batur teh. Ah, no mat. Ya cek tak kerja kaki ya. Loh. Arah apa teh? Mun bisa kaki mulai mat. Bapang kaki kering sarah. Cang siapa teh? Bang kok pas baju ke baju ya mat. Ya mun deui sing kok mulai apa teh? Iya mulai foi yo. Iya teh. Ya lah wes. Lah dia foi yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Payah. Tang bapak ya kobat dari batur. Areng kok kutu boler. Kawan, Apa, Mat? sing kok mulia. Loh, ada apa ke kimi mulia, Mat? Sering ya kelakuan kilo lestari. Anu kawan, ya sing kok telepon dari batur. Tang bapak kok cang komat kawan. Ya sing kok suruh boleh. Turi lah mulia ke, Mat? Mau bapak ko, Mat. Ki bata-bata aja po ke. Iya kawan, sing kok boleh yo. Iyalah. Launan. Ya ini selamat langga. Bapak sakit. Payah. Aduh. Yon. Kacau mak langga. Aduh. Dong, mak langga. Yon. Yon. Pak, bapak, pak. Pak, bapak, pak, bapak, yang kok udah dateng pak, bapak, pak, bapak, pak, bapak, pak, bapak, pak, pak, jadi mati pak, cek pak, cek tidak kisengko pak. Bapak, cukup, cukup, Pak. Ya, anaknya datang sama bunga kaki, Pak. Bapak, cukup, Pak. Jadi lagi sengko pak. Pak. Bapak. Bapak. Kak Sadin. Udah kami bintang sore. Mat, ada apa kaki nangis, Mat? Ada apa bapak, Mat? Mat, ada apa bapak kaki, Mat? Ada
Jalan datang bapak. Pula yung kumat. Ada ongku babang kaki mat. Hari datang bapak mati tuh. Gara-gara kaki tuh. Loh, kaki mi bisa lagi kumat. Singko lang ba na tuman nguca deh kaki tuh. Sebelum mangkat. Singko matura bapak deh kaki. Ada apa mi kaki minta jaga tuh. Dengko lambat dalam mari ngocak deh kaki mat. Babang kaki udah tua. Ada apa bi kaki mi tinaki? Iya, sering singko tuh cuma dengan trauma seneng tangreng tua. Oh, masa dengar tua apa kaki mat? Jila nga dua bukti na. Kaki dateng tak jepok keluar orang tua na. Wis mat lampu. Tak kuna miki kaki nangis. Tangis si kaki tak kira bisa ngudi babang kaki boleh. Ada selesai roh batoro. Tak jaga kiki ya tang bapak. Tain prosongku tang macedi. Kan tidak muntasan ku baja tang bapak. Kailang negara apa sing ko semang ketumaranto. Salah ada iya. Senil pun sengko bah dan teh sarana bapak. Bahkan tak kelima beri kabar lari beri. Pak, sepora na pak. Sengko kita bisa mapunga kaki pak. Bapak! Siapa waswatu ada nang lokasi nakimin? Aduh, titimat langge sewatu waden. Njel arah apa boleh kan hari. Jadi nangis engkau bah. Arah apa mat me watu waden kake? Tahu men. Singko setia datang di semangat odi sekali. Lo mat. Arah apa kaki me tele ngocatan di semangat odi mat. Mangkana men. Singko to cina teroma bunga tang bapak. Ternyata singko tak nyapok ke tang bapak. Tak bisa mabunga tang bapak ki ya singko men. Arah apa bapak kake mat? Tang bapak mati men. Innalillah mati ti bapak kaki lah mati ya mat. Iya men. Ya lah pas mati di rumah boleh. Sering lah bapak kaki lah depak ke beton. Mun kajian singko iya men. Bisa nerema. Kun coma men. Saking singko lo mangkat meranto. Kola singko minya po kelu ketang bapak lek men. Wis mat kaki lah tak usah ngocak ada iya. Aja lah betul na bapang si mati ya mat. Senajan kaki tak makan di merantau, mulai betul na mati ya tetap mati mat. Baik mulai mat. Tadi lagi bapang.